Urugendo rwo guhatanira ikamba rya Miss Rwanda 2021 rurarimbanyije, aho kugeza ubu hahatanye abakobwa 37 bahagarariye intara n'umujyi wa Kigali. Batoranyijwe mu basaga 400 bari biyandikishije muri iri rushanwa hirya no hino mu gihugu. Bitandukanye n'imyaka yabanje ubwo abakobwa bitabiraga hanini babaga biganjemo barangije amashuri yisumbuye gusa, muri uyu mwaka muri iri rushanwa harimo abakobwa benshi biga muri kaminuza ndetse harimo n'abazirangije, yewe barimo nabize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru dukesha ikinyamakuru igihe.com igaragaza buri mukobwa mu bahatanira ikamba ndetse n'amashuri bize. Ntujye kure, ndagaruka nkuramburira byose. Nge nitwa Abraham Wimana, naho iyi ni isi mu ncamake. Akariza Amanda ufite nimero ya mbere nk'umubare ari gutorerwaho mu irushanwa rya Miss Rwanda, ni umukobwa w'imyaka 24, akaba ahagarariye umujyi wa Kigali. Yarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami ry'ububanyi n'amahanga muri Wagner College iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akariza Hope ufite nimero ya kabiri muri Miss Rwanda afite imyaka 20, akaba umwe mu bahagarariye umujyi wa Kigali muri iri rushanwa. Yiga mu mwaka wa kabiri muri kaminuza ya Kigali mu ishami rya Procurement. Akeza Grace nimero ya gatatu muri iri rushanwa, ni umukobwa w'imyaka 20, akaba ahagarariye umujyi wa Kigali. Yarangije amashuri yisumbuye muri Glory Secondary School, aho yize amateka n'ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Dorine McQueen afite imyaka 18, ni nimero 4 muri iri rushanwa. Uyu mukobwa uri mu bahagarariye intara y'Iburasirazuba yarangije amashuri yisumbuye mu bijyanye n'ubugenge, ubutabire n'isomo ry'ibinyabuzima muri Kayonza Modern Secondary School. Gaju Evelyn uri mu bahagarariye umujyi wa Kigali, ni umukobwa ufite imyaka 21, akaba hafite nimero ya 5 muri iri rushanwa. Yiga mu mwaka wa 3 muri kaminuza ya UTB, aho akurikirana ibijyanye na business management. Ingabire Esther ni umukobwa w'imyaka 19, akaba umwe mu bahagarariye umujyi wa Kigali. Yahawe nimero ya 6 nk'umubare atorerwaho. Yasoreje amashuri yisumbuye muri Apred Ndera, aho yakurikiye ibijyanye n'amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Ingabire Grace nimero ya 7 muri iri rushanwa, ni umwe mu bahagarariye umujyi wa Kigali, akaba umukobwa w'imyaka 25 y'amavuko. Yarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri Bates College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize ibijyanye na Dance with Concentration in Globalization, Philosophy and Psychology. Ingabire Honorine uhagarariye intara y'Amajyepfo afite nimero 8 muri Miss Rwanda 2021. Uyu mukobwa w'imyaka 23 yiga mu mwaka wa mbere muri kaminuza ya UTB, aho yiga ibijyanye na Hotels and Restaurant Management. Isaro Lorita Bonita w'imyaka 20 ni nimero 9 muri iri rushanwa, ni umwe mu bahagarariye intara y'Amajyaruguru. Uyu mukobwa yiga mu mwaka wa mbere muri kaminuza ya Ines Ruhengeri mu bijyanye na Applied Economics. Ishimwe Sonia nimero 10 muri iri rushanwa rya Miss Rwanda 2021, ni umukobwa w'imyaka 18 uhagarariye intara y'Iburengerazuba muri iri rushanwa. Yasoreje amashuri yisumbuye muri College Saint Andre, aho yakurikiye ibijyanye n'ubugenge, ubutabire n'ubunyabuzima. Kabagema Laila w'imyaka 19 afite nimero ya 11 muri iri rushanwa, ni umwe mu bahagarariye umujyi wa Kigali. Uyu mukobwa yiga mu mwaka wa kabiri wa kaminuza ya Medical University of Warsaw muri Polonye, aho akurikirana ibijyanye n'ubuganga. Nimero ya 12 muri iri rushanwa ni uwitwa Karera Chrissy w'imyaka 23, akaba umwe mu bahagarariye umujyi wa Kigali, ari gusoza amasomo yo muri kaminuza y'u Rwanda, aho yiga ibijyanye na Environmental Planning. Nimero ya 13 muri iri rushanwa ni Kayirebwa Marie Paul w'imyaka 24 y'amavuko, akaba umwe mu bahagarariye umujyi wa Kigali. Uyu mukobwa yarangije amashuri yisumbuye mu bijyanye n'ubukerarugendo muri Collège Baptiste Saint Sylvestre de Kinigi.
Kayitare Isheja Morera w'imyaka 19 ni nimero 14 mu irushanwa rya Miss Rwanda uyu mwaka. Ni umwe mu bahagarariye umujyi wa Kigali muri iri rushanwa. Yasoreje amashuri yisumbuye muri Excella School aho yize imibare, ubugenge n'ikoranabuhanga. Mbanda Godwin Esther ni nimero 15 muri iri rushanwa. Akaba afite imyaka 18, ni umwe mu bahagarariye intara y'Iburasirazuba muri iri rushanwa. Yarangije amashuri yisumbuye aho yize ibijyanye n'amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi muri Nyamata High School. Mugabe Sheila ufite nimero 16, umukobwa w'imyaka 19, akaba umwe mu bahagarariye intara y'Iburasirazuba muri iri rushanwa. Yarangije amashuri yisumbuye mu bijyanye n'ibinyabuzima, ubutabire n'ubumenyi bw'isi muri Blue Lakes International School. Mugabekazi Asma afite imyaka 21 muri iri rushanwa, ni numero ya 17, n'umwe mu bahagarariye intara y'Iburasirazuba. Yiga mu mwaka wa gatatu wa kaminuza ya UTB muri Hospitality Management. Musana Hensteta w'imyaka 21 afite nimero 18 muri iri rushanwa, n'umwe mu bahagarariye umujyi wa Kigali. Yarangije amashuri yisumbuye muri Excella School aho yize ibijyanye n'ibinyabuzima, ubutabire n'imibare. Musango Nathalie w'imyaka 19 afite nimero 22 muri iri rushanwa, umwe mu bahagarariye umujyi wa Kigali. Yiga mu mwaka wa kabiri muri Davis College Akila Campus aho akurikirana Business Management and Entrepreneurship. Nimero 20 muri iri rushanwa ni Mutesi Doreen w'imyaka 19 y'amavuko, akaba umwe mu bahagarariye intara y'Uburengerazuba. Yasoreje amashuri yisumbuye muri Kagarama Secondary School mu bijyanye n'icungamutungo. Muziranenge Divine w'imyaka 19 afite nimero ya 21 muri iri rushanwa rya Miss Rwanda 2021. Ahagarariye intara y'Uburengerazuba, akaba yararangije amashuri yisumbuye muri Groupe Scolaire Sainte Bernadette aho yize ubugenge, ubutabire n'imibare. Teta Cynthia w'imyaka 21 y'amavuko, umwe mu bakobwa bahagarariye umujyi wa Kigali muri iri rushanwa. Uyu mukobwa afite nimero 22 muri iri rushanwa. Yiga muri kaminuza ya UTB mu mwaka wa mbere mu bijyanye n'ubukerarugendo. Teta Lalisa Keza w'imyaka 21 akaba afite nimero 23 muri iri rushanwa, n'umwe mu bakobwa bahagarariye intara y'Amajyaruguru muri iri rushanwa. Yiga mu mwaka wa mbere wa kaminuza ya Kigali, ishami rya Public Administration and Local Governance. Ufite inema Berlin w'imyaka 21 afite nimero ya 24 muri iri rushanwa, umwe mu bakobwa bahagarariye intara y'Amajyaruguru. Kugeza ubu yiga mu mwaka wa kabiri muri kaminuza ya Kigali mu ishami ry'amategeko. Umunyana Divine w'imyaka 21 afite nimero ya 25 muri iri rushanwa, n'umwe mu bakobwa bahagarariye intara y'Uburengerazuba. Kugeza ubu yiga mu mwaka wa kabiri icungamutungo muri kaminuza ya Kigali. Umunyurwa Melissa ufite nimero ya 26, ni umukobwa w'imyaka 21 y'amavuko, akaba ahagarariye intara y'Uburengerazuba muri iri rushanwa. Yitabiriye irushanwa arangije amashuri yisumbuye mu ishami ry'imibare, ubutabire n'ibinyabuzima aho yize muri École Secondaire Scientifique Islamique. Umutesi Leya w'imyaka 22 afite nimero ya 27 muri iri rushanwa, n'umwe mu bakobwa bahagarariye intara y'Amajyaruguru. Kuri ubu yiga mu mwaka wa gatatu w'ubukerarugendo muri kaminuza ya UTB. Umutoni Witness w'imyaka 20 ni nimero ya 28 muri iri rushanwa, akaba ahagarariye umujyi wa Kigali. Yitabiriye Miss Rwanda ari mu mwaka wa mbere muri kaminuza ya Adventist University of Central Africa mu ishami rya Customs and Tax Operations. Umutoni wa Sandrine afite nimero ya 29, akaba umukobwa w'imyaka 21, n'umwe mu bahagarariye intara y'Uburengerazuba. Yitabiriye irushanwa arangije kwiga ibigendanye n'ubugeni ku Nyundo. Umwari wa Claudette ufite imyaka 21 y'amavuko, ni nimero ya 30 muri iri rushanwa. Ahagarariye umujyi wa Kigali. Kugeza ubu uyu mukobwa yiga mu mwaka wa mbere muri kaminuza ya Kigali akurikirana amasomo ya marketing. Umwari Diana w'imyaka 21 y'amavuko, muri iri rushanwa ni nimero 31,
akaba umwe mu bahagarariye intara y'uburengerazuba. Yitabiriye irushanwa yiga muri kaminuza ya Kigali umwaka wa kabiri mu bigendanye na finance. Uwankusi Nkusirinda w'imyaka 21 y'amavuko afite nimero 32, ni umwe mu bakobwa bahagarariye intara y'uburasirazuba. Yitabiriye irushanwa arangije amashuri yisumbuye muri Material Secondary School aho yize indimi, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Uwase Aline w'imyaka 22 afite nimero 33 muri iri rushanwa, ni umwe mu bahagarariye intara y'amajyaruguru. Yitabiriye irushanwa arangije icyiciro cya mbere cya kaminuza muri Davis College Akila Campus mu ishami rya Hospitality Management. Uwase Kagame Sonia ufite imyaka 20 y'amavuko ni nimero 34 muri iri rushanwa. Yinjiye muri iri rushanwa ahagarariye intara y'uburengerazuba. Kuri ubu yiga ibigendanye na marketing mu mwaka wa mbere muri kaminuza y'u Rwanda. Uwase Fiona ufite imyaka 21 y'amavuko ni nimero 35 muri iri rushanwa, akaba ari umwe mu bahagarariye umujyi wa Kigali. Yitabiriye irushanwa yiga ibijyanye na business marketing aho yiga muri kaminuza ya Kigali. Ufite nimero 36 muri iri rushanwa ni Uwera Aline, akaba afite imyaka 22 y'amavuko. Yitabiriye irushanwa ahagarariye umujyi wa Kigali. Ubu yiga mu mwaka wa mbere muri Mount Kenya University aho yiga ibigendanye n'ubukerarugendo. Aho umukobwa ufite nimero 37 muri iri rushanwa ni Uwimana Clementine w'imyaka 21 y'amavuko, akaba yarinjiye muri iri rushanwa ahagarariye intara y'amajyepfo. Yitabiriye irushanwa yararangije amashuri yisumbuye aho yize accounting muri Lycée de Ruhango Ikirezi. Kuva ku wa 23 Gashyantare 2021 nibwo amatora ya Miss Rwanda yatangiye ku mugaragaro. Aya matora akaba azahagarika ku itariki ya 6 Werurwe 2021, umunsi uzatangarizwaho abakobwa 20 bazajya mu mwiherero. Abahatana 20 ba mbere bazagera mu cyiciro cya nyuma bazajya mu mwiherero uzatangira ku wa 6 Werurwe kugeza ku wa 20 Werurwe. Gusoza irushanwa bizabera muri Kigali Arena kandi bizatambuka kuri televiziyo y'u Rwanda. Reka ngushimire cyane ko warunkurikiye. Nitwa Abraham Imana, naho iyi ni isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo n'andi makuru yacu ajye ahita akugeraho. Murakoze, mukomeze kugubwa neza, mugire amahoro y'Imana.